U našoj kompaniji mi smo se trudili zadnjih 20 godina da napravimo nešto što ne postoji. Radimo svi zajedno na stvaranju jedne zajednice koja će na internetu vama dati mogućnost da kroz franšizu stvorite svoj vlastiti internetski posao. Hoću ili neću. Ako hoću, ja ću da radim, ja ću da se borim, doću do uspeha pre ili kasnije. Ne postoji takav model umrežavanja. Ne postoji takav tim na svijetu. Stabilno poslovanje gdje cijela kompanija sudjeluje u istom cilju. A mi želimo svima vama da pružimo moć, da ne zavisite ni od koga, da imate finansijsku slobodu. Dali smo vam 90 dana da prepoznate kvalitetu, vrijednost i razliku naše priče u odnosu na sve priče sada. Ja želim da vi vaše poslovanje, ma gde radite, podignete na još viši nivo. I uvek ćete od mene čuti rečenicu, nebitno je šta radite, nego kako radite to što radite. To je bolje. Mi želimo stvoriti kompaniju koja unutar svog poslovanja ima tu socijalnu mrežu. Naša socijalna mreža zvaće se SF2U. I ga argumentirano tvrdim, ne postoji takve kompanije na internetu. Gdje bi sada na kraju ti volio biti? Dajte sebi na maštu. Odluka je na vama.